Zdravo, ja sam Zdravko Gavrilović, poslastičar. Današnji recept sigurno svi pamtimo iz detinjstva. Medenjaci. Ovaj kolač vodi poreklo još iz 16. veka od nemačkog gingerbreda, odnosno tradicionalnog kolača sa đumbirom. Recept varira od države do države, ali jedno je sigurno, popularan je svuda u svetu. Danas vam pravim prave domaće medenjake, one na koje ste navikli. Testo je vrlo lako napraviti. U 400 g brašna dodat ćemo pola kesice sode bikarbone, 140 g prah šećera i prstohvat karanfilića i cimeta. Sastojak koji će obogatiti ukus je dijamant margarin sa ukusom vanile. Tu nam je potrebno 60 g. Ostalo je da u smesu dodamo još 2 jajeta i 40 g meda. Kada zamesimo testo, ostavimo ga u frižideru da prenoći. Pravimo klasičnu američku glazuru, takozvani royal icing. Čvrsto ćemo umutiti jedno belance sa oko 160 g šećera u prahu. Tome dodajemo malo limunovog soka i gustinu. Gotovo je ako je tekstura retka. Testo koje je odmorilo preko noći razvlačimo oklagijom i modlama vadimo medenjake. Ređamo ih na pleh, premazujemo jajetom i pečemo na 180 stepeni, dok ne porumene. Gotove medenjake ćemo umočiti u glazuru i ostaviti da se glazura stegne na sobnoj temperaturi. Medenjaci su gotovi. Ako pustite mašti na volju, možete ih dodatno dekorisati. U Švedskoj se kaže, ako polomiš medenjak i on pukne na 3 dela, želja će ti se ostvariti. Prijatno!